emhlabeni thula musukutshela omunye umuntu ngoba ngokwenza kwakho lokho musuba nomona njengoba abantu bezofika uDisember awukhipha isimolo nje sempuphu ukhipha ilayisi wena njengoba kuyisilesi isikhathi kukhona umuntu osuke wamsiza waseyabotha umama ngiyabonga baba ngiyabonga into ongenzelweni inkulu kakhulu noma uyancishana ukuncintana phela uyakubona la isontweni uyancintana lo muntu abakhokheli fanele benike izinto ezinhle abashumeli bento izinto ezinhle kodwa uzozo yabona umshumayeli maye emhlanganweni akasigibele ngemali yakhe akagibele ngeyakhe imali njengoba kuyo emhlanganweni njena iphalishi asibanikeze abashumayeli ayibonga inkosi mase siba nokuthembeka elami lokugcina leli asibe nokuthembeka ayibonga inkosi uthi baba sihlala phansi bafowethu uthi omunye ubaba ubiza indodana yakhe endala ngcongo uthi ke lalela ke mfana wami mase ufuna uganwa musuba nemali ubhayize ayikakuphayizisa imali futhi usungaphatheki kabi imali mongenayo ngoba uNkulunkulu wenza ukuthi uhlale kuhlezi umkhonza ngaso sonke isikhathi omunye oyiva ushembu yamnikeza imali ukuze ahlale la abukise phakathi kwethu ngemali yakhe usethi lo baba lalela ke mfana wami mawufuna ukuganwa uhotshela mina ungamtsheli uma wakho umuntu oqala nje ufuna umtshele yimi wasehlonipha lo mfanisi kayise kuhle ukuhlonipha abazali bafowethu wasehlonipha izayise baba kukhona intombi esengiyibonile hawu eyakwabani mfana eyakwasibanibani uthi no baba hawu mfana leyo ngane leyo ayifune enye mfana wami funa enye mfana wami ambe rock ayi wamtshela uma wakho ayathula kunzima ukushela ziyazi nazi insizwa ayikho into enzima nje ukushela abafowethu ayikho nje yazi umuntu mawumthanda noma uhlangana vele ushova ngathi useyazi phela uNkulunkulu wasiqedela ukhetha ebusuku sekusemini kunzima kakhulu ke manje kunzima eyathula lensizwa yacabanga yahlala yacabanga yaphinde yazama yathola futhi yabuya buyiso wesibili yathi baba hayi ngathi kuyalunga khona sengimhlanganisile uthi uyise ubani lo yasho uthi awusibani wathi awu kwaqondana kangaka bani wami waqhuma uyise walomfana wathi eyifani hayi ngeke mfana akuzama umuntu ayi waphinde lo mfana wazama wathola wesithathu nakulo wesithathu washo kufana ubaba wathi mfana ngeke kanti wenze njani wathi izama umuntu wathi umfana wathi hayi ubaba uhlala ngami phela manje wayakunina wathi hayi ma hayi ubaba uhlala ngami wafesa nolaka yini umfana manje wenze njani ubaba ngifuna uzama usibanibani ngifuna ukuganwa ngazama usibanibani uthi ayakulungile uthi akuvumi lutho uthi umama hayi mntanami wena thatha noma intombi oyithandayo vena ubaba akuzali vela akuzana lo baba lo thatha noma imuphi umuntu waseyadideka umfana uthi ubaba zonke lezi zingane zakho baba kodwa saziwe ekhaya odadewenu laba uthi umama hayi thatha noma yipi vele naye lo baba akuzali madam asilungisena amaphutha abafowethu amen njengoba sikhona kube mhlophe zingaki izingane esisiphikile zingake esisiphikile zingake ezikhalayo namhla siphatha umbhobho siyashumayela siyagida sazi ukuthi umuntu la ekhaya ozalisile akagidi bazibaqethuka ushaya impeni uyagida kunengane wayikhipha ethempelini namhlanje umthetho usobalula ngoba inkesuthi ibihlala ngaphandle thina sibonakala kodwa lezi ngane ziyabonakala ulayisha ipika wenza yonke into ukuthukuthe sibanibani kodwa uzalisile ethempelini abehle bonke laba bazalisile shumayeli asibafune bengayi emhlanganweni bengalungisile isho njalo intombazane ethanda nenhlalisuthi kuyathandana kuhle uthi lo wesifazane njengoba sinomntwana nawe una 16 years zithini inhlelo zakho njengoba ku December siyabonus zithini inhlelo zethu bafowethu
hayi umkhonto ubheka kini angazi ko mama njengoba njena usibonasile siyakhumbula ukuthi namacala kunemizi esingangeni kuye esikhosa kuyo ngaphansi kobanana noma usuhambile emhlabeni uyobhaqa phansi kabanana sokudlula hayi sokudlula mfowethu umile ngoba ungeke uzuye la siya khona uneqala hayi siyakhona du hayi siyakhona washamba wasithembisa wathi kunezulu esiyakulo kodwa uma sihamba kahle senza kahle futhi amen nawe ezulwini phela wena uyabona ukuthi makuni nomuntu okhalayo ngawe othi mawuqhamuka ukuthi ishi sikhulume kade uthi lensizwa iyathula lensizwa ngishayela indaba yokugcina baba ungangishayisa kude kade ngishaya uthando la likhona ithi lensizwa iyathula lensizwa iyabuza intombi ithi isithandwa sami uyabona kuhle ukuphathwa kahle ubizwe nangesithandwa ithi isithandwa sami yanceke wesimame uthi nangu uDisemba uzothola ibonus njengoba uzobonasa ucabangani ikuphi ufuna ukwenza yasuka lensizwa kuJuly yahamba ebuhleni seyife yafika ukhethe ebhentshini yabonakala isishutha namafanta uyakhala umuntu emumva uyafona lwesifazane uthi awasuba namafanta emva kwemthondolo mina uthini ngami wasuthatha omunye umuntu ithi lensizwa hayi ushembe wathi asingayithathi ingunguluza lobu buqili bethu sibenzayo lobu buqili esibenzayo nami ngiyayibala kunengane ekhale entabeni eyoqhamuka mhla usufile Nkosi busini kuzwini amen